Alam mo. Lumalap. Ngan, matchiwi inge, lemste liban, in bain Kosrae, maucha kipelsinge in wikiyac, misenge anakositaan, Wednesday, taul me kostong wala kosngena level las Seattle nge. Lemste liban las kit kostong wala kos. Ega chifit betaka in wiowos skill do singe. It should be press on forward in Jesus' name ke malutut ma ashim dash kipelsinge inge akketeyac. Kat me alena insenga in ganda ka wiowos yang ke me malutut si masinge. Apan kat enganin East Coast ana pelnagewa matasha. Mutawaek kipelsinge in kain dako awen naklasha ke onsuko luke nagatfa fashnamet ke malutut maasha. Announcement sefine ash duo nagade fashnamet. Nakipelsinge nge ke lang si pero lakisin pangaklansin matsiyo nge. Mr. Liban, tamlel, losuga level lan. Paing tingin stan yawi betlasngan kayawa kiknatasngan kulomalap masyaw ka kaksakin ke mul kepelsinge. Notice we get alkos slash kat daga bange dakan laga pinganalin ang lagaksakin kat ke kamalesin na siskadin kan fashnamet ke magatash kaya alena ingan kun nakakilin la siye uyas padagataringe uyachange ngan pain kom tamne kidye lumalap kada kaluman kada ana kada kalemia kada usis kon ngain kain me daka kadin kan dipsela awen naklasha vagat fashnamet Mr. ban ngan me Kulomalap tingin siwunan metlas nge walanga wakade kaya
Lo kaksakin ke mwet usima ko stip silangan wolacna from Malim mwet wengan suke video singan kim yetar yefinen sangan ka tavin bayabangan en sima lomaluan ashwean na leyoking an laska din shvidbeta ko ngani la ko sukaingen na da kat finchak mo manake wan wiowos finchak mo ko sin fasheng na investment mit kainin lim Jesus Christ in wangan manasla ako sin tu naka panang pelsingan kain sila lim silipan ng gas tangan kain may bange ako ya skope onge talan ko pen gas tan pain ko was aglen ko was nakatfa sila investment mit silipan balansyo Tigin treskal tuwan asyong kung gulo malap ke pelsinge, yok liki na kayo kulo kaksakin kat ke maulas kay siye. Pasal sila tigin piengya, alya kaya ke samram sila na mesikin maula ngayon na pangan focus na ron Jesus Christ. A person of Jesus Christ. El fact la samram siya ngay samak ke el fast fin ko fa pitel fast na rol. Belgian na pitel is la me focus la kel Jesus na ntak patat natin na ke ko fo. Na wasing yung pain na nakpay inakay ke factual taking interest kalinga. La situation fa kya or siya focus la como pa Jesus Christ. Alle Australia mai taka sungkat ke mo silashin. A Jesus si fan ay fa mal katang la. Nakat mitlal funya pa makatlal funya. Akwaklan God through His Son Jesus Christ. Il pa mitlang silash. Il pa taka alle from kunyak ke me alle kalam na pa me kafinala ke lasing na ke lots of as mai from kunyak ke lung la center stage lan mo singa pa Jesus Christ. Panang head pa na center and up front. Kating silya ngayon pang nakayo. Naro. The two things si masibaw daga na siya nga intra sifac mulye akketeyac akyokye. Lalal funi lash kay siya. La focus lasho. Wolacna it's imminent. Thankful Mwe Read katli ke matchak class som ke pel foto som na ngay nak reminding kat. Malu pa siya ka. He'll either call you or he come back. Nakasyan siya ka pa kumakula. Kalipan pa kung ito na pa ila may kalmanakula siya. Pang purkyan kas na foto sila tiging tres kalbiyan niya. Taka ngan siya refocus. Lotela masikyak ke for last 40 years. Lotela ma klik na tingkat nga ke Old Testament na ke dawen gospel nga ke New Testament elos esla focus lang dal na ke akoklan kata. Ale kalam na masaya siya taka. Masaya taka dal off card dal mate kung pa masaya siya. They were looking at different things. Nga kung Jesus venay malasom ako level ako. Paano focus sila kung floxing. If you not masaya in floxing na bar agat sipat ka kaya tutang sing. Paano pakutin lang silang kada. In sipa floxing kat na kaya mapayising. Eh makay na papaya. Agat true kaksakin kat kaya pakutin yoklal. El sipa asin na siya katin taka line long. With that said, kada sa mga tikin ng taga, sipa taga kiusik sko na katin fast na mit. Ispelen akilin mit na kiwalas Kosrae ke pelsinge.
kulo na she was tamlel Princeton na Asheville, North Carolina, tamtel Kenya Charlie ke Kosli ke kamenan. Tingin tres kal kung kulo lap ke pela nga flo not ni room. In fact na met. Tingin Pauline na ta kapengan. Flo na tingin. Ay, klumalap. Klumalap. Kan pain ko, tingin Pauline. Lana is strong. Klumalap. Lana is strong. Lana is strong. Kaksakin ka, katala kum defon fong ke belsingi. Aw makumaskan, kulo ke takoan. Mwet si wiyosingi, tamtael. Pet o si Thompson, klumalap. Klumalap. Inge, likiyac. Pasem pesposa kadin gandiye inge. Tuku ben assume. Madin siya wande. Kaksakin ka. Kaksakin. Mongo na siya tamlel Srui. Alright. Kat klumalap. Na ana ke makalimbi ke tamla si wiyosingan. Tamla Livingston na. As always, kat DL tamdal gendiye bel na kiba kulo pe. Kaksakin ka. Kadakulan vash na med. Kadala dip sila skoon nge. Naglumalap lang si Lipan. Fin, I don't know how it's working out. Fin wangin mo softa ka na yung room. Ilya si Bebangan. Kalme pa. Kalme pa. Sinsin si Bangan. Fin wangin. Fin kan ta kilala fin na po mga ito ka langkot. Now, pangan masingan. Fin te kasyang yakom. Yakom. Kulacnsap na magkaintel si Bang. Yes. Nasakta lani sige matagal kay Safla yan. Safla siya bagat suya. Para kung fakir kaya mo, look at the objective. Look at the objective. Since yaksingay pa, how has the cost spell been working out for you? Man we kom riti so ka singal ya fosnol dolu namnas ke likiyac ngan. Fosnol dolu akademia nge. Akflakelem kat na efa lois molum kom efa inche misle et je forskninga. Men mana shik komashingan kulo man lap tigin polin tamlel. Kulo tigin polin ke interactive pelom binche KahsInKol buikat pe damdal Luciana kulo ke takaloman pe pel na kewa pe katakilin kom pe. Kate at unsa ko matip sa ito na tari naging akelam yung walang nga. Fast na med Alam na kaksakin. Fast na med mangan kasi noon sa wow. Ade dip sila unsa ko ingasikat pag-ibelsing ang patakong
kaksakin God ke matwiyash utwafinen Washington ka Seattle makos dia ke yaklaun sungan ke video si matit fanataringan ana ke ksenon sungan na mister di ban kumek fake kaya ka mit pegel diloman fin chekat pa ka fin mo ke makatash ke nge Eliana yok si pangan makatarang ka eli well na ke apa nga kaksakin ke on sungan el mo kaya na si kaskom yuti kat yok na ke pa may ini sustain ngon singe in kashikat otherwise kat fong well na bane nga kaksakin kat ki kasi nung sukobe makat tipslat wala taring man we compare na kulin me matwiyash nge ngamu machibatsu na kalimi ma tagonge pangan Tigin Bruce, tamtan melina. Ow from Dallas kaksakin kat mala bakay ko uspe we matwiyash to kayo maasan kat me well singe kim tawag ya kat na share like kim makatash kaya akketeyac lain tawag na fast mit pange masi makatash kaya finne matsi fan na taka inwi gatiyang ushnya ken rekmalan gata ip kunya siya bakatin orala to diligence la siya taka inwi ko uske mayan ushnya ken gastan gata pange belsi mataka ingan pasalam tanin siya siya dem kadel vak mo gastak chekan folok na yuruk kusya apa nangin alana kaya kat na siya liban kadin fast na met Ocean full was kinugtugin maun langat ingan kasi kat kadin fast na met ngama ngasut kumin kain aklen ma chiwiyas nge pangatam la chiwiyas kum da akalim yuma muso ya pon bepe That tuwa na chumao ngail taga na som elwi atol jane buwan lang alu met alu tok we have some ne yeah ponpe. that is great Share message sermon elwi diksim na tamil chingeo nga chingeo classmate katagan na matayak papa nang el pat mo ka first cousin nga chingeo second cousin na pat le emanatik Ako malap kartuman pat kulo malap Allah mo natal pelar pesiskom kumfa sang pelang las na silpe kulo malap mas tamlel singewa we got pe Singaw mong langan Aw. Utak lang ni Kosrae ngam taga Germany ay sitek sonol Papa David Lupe ilang singaw lalam na singin Nasum ta Kosrae Pagkanilian nalwina Lenin Pok masal nalwina singaw ay Mano laye Kosrae ngal Enfin pa na chit pa pruno awang and very close distance kap Ganyan nalwin na ngayon som nagmasal singaw. Nalin na to ko Henry sigat paganilya. In fact, it's very nukewa ka singaw back to back. When I ngam tangat tali yes singan to when I special na sik. Ang pensing alam to nalung atin aloy na kamangkit. Kaya ngam tali som nan apaganyan nukewa ka ta kana tamlay chubiya. When Marshall lang at tunang Italian kalal naging culture na art takia. Apel lang. Back in 2008 pa siya 2008 Belsing ka check nalu kung sa amin si mam taga-talu wefinen pure na. And si ma me mas pasta malan na taga we katalu ta kasla lamalu Isinsyakla. Aż katlas tümda na. Wang katlas muso. Nagkasamram sila pacl tamlal si uyasngen. Ngayon to samram si Bella na ilang at malima si cake nge. Besing frok na fast na nga messing kain si Maurektan si payap si Maurektan si ke. Fakle besing ilakalim yung alien na kimdok me. Ikin Maurek sila. So down the line,
masa taka alun Wednesday. Alun Wednesday senge amo ko siya weekly o ka week simet tigi le tulenge. Luchak lom alu fas na fonna. Na sikal nga sikla me sinchak silag sila bang ngange. Akollah sinabangan mauk. Auk. Angange akollah sinabangan when alun Wednesday si bang singe Wednesday. Singe Wednesday put in perspective. Masong we alu oye ka alun Wednesday ke kasalan kat nga fakin na ke faksila nga seksil. Akollah sinabangan when that's how close we are lan kain shona sik iken kinit ke biopsy ke la malala mal ke liver malagawa ke megitni the not knowing that somewhere down the line na go through the same thing dan ke akalim si elucha ka masimata ka ke alik na sila bang manil fast siyang na phone na bangan nga ako la sinabangan ito ka nalo wow skede fuko ko yan na nakla Klamalap. Kan we ko makilen mit asken basta mit ngan akilen ngan kain me dia mutas ngan an kain akola masila palang kumkulo malap tamtal sinti netlik kulo ke mo large ke len sasha shikot len sasha kulo malap tamtal tamtal Shiprina Carson long last penajil tigin Stephen ilo malap change mata devon jack pang na kadin tigin Stephen ilo malap kya solusan na tamtal penita kulo malap kya sloman tlajung bemon ne recent patel arpenasis ko was lang las nangan pe kulo malap kya solusan na bad kum kulo malap kya slomo bring me back my brother in memory na may papa na may taka na ke look long lu ka din nila akwa ma chisha se laki nga na ke lots of passing ka din memorial is kadin in akas makinya kat ke masih mal life in shaksina tapan flok lalo memory kilo malap kita dia masih sintiel likiyangan we place it kenya na ako line we long kemudian ako la share na na kayo kilo malap keep us in your prayer patient tikatin fagad in all ilang silang God kilo malap. With that being said, amagat kain pacl basta medingena ngay usike onso konge kita ka nakmanas ke kasalan God basta med ki pray na kalngayak kloma kom som pray kun indaga in kasagat kelen misingya ngat la pacl ke mosisel som na you're in God Foloko in Dafo. Pange petse si may na shesha. In mawangin lingan ni luti. Magadaske. Kaksakin. Well, here we go.
Well, she'd be spelling in Srui kaksakin got kemo lashkewa, when I begin Treskel Lakalamine, got some negative broy, Fine Patrick York, and Cafe Malap Broilan, Nake when we got Ben. So na yun God, elita tari in lash. Elita, while we say in Shakshin. God, nukewa met Toto Legat, Kuluk. Elusia in Canadian Moles when I go. Get when Natal. Now, with that being said, got some narrow get broy in kaksakan. Got broy. All them got threatened lush. Come got mold fun lush. Wang got shayo. A wang be maka in the gametligigo. Wang in mwet, wang in maka in the gametligigo. Wang in mwet, wang in maka in the gatigum. Come suffering. Come infinite. Come unlimited. Mana ke wan kasha fella arshenium. Mana ke wan inkasha fellow. Come kai nanak in the palm of your hand. Bange ko sakar glom. Bange ko la kum sham na. Mana ke wan kasha a fellow rekla. Precision loom. Orient tactile and creation loom the go. Lenon gosh. Inoi long shilom. Sham na. Lenak one gosh. The very apex creation loom. Wakum form a man from the dust of the ground. Kom mongyang. Kem momong lom shifen. Create the first man. Kishbin chakot thin lash. Got some likiyac waklom. The metigi bena kumrela tari. Retentive work or retentive ways. Salvation means marshalaya kletari. Mtak nege chenesis tolu for sien megosh. The go. Eke alim na pa eke. Luk saptalong lu. Fulfillment. Magumrela foreshadowy. Magum prefigure. Catholic natum Israelites. Nage feasting nage sacrificial system. Come point to one person. Nalela panglas na siumo. Hindi the go nage religion na hindi ka nage one person. Jesus Christ. Relationship loss na siya in pa oye si magataga na yung kadin liye. Akwak wala na mo. Orep malom. Oye lom. Walela lom. Ashupelom. In pa the go. Kyang lom magain. Argatang na siyong kepel siya. Igyaskat lang na kayo. Gyas lang siya kay siya. Igyas lang ang nars kay siya. Non kas kay siya. Ke ngon lomin got kay siya. Taga din lang relate. Na ke orek malom. Ke mapayalom magain. Ke siwas lom. Ke Paing lom. Ke aru lom. Na ke faith. Na ke sham ulela lom. Kung falla na inalifuniak. Kat flette na siya back yokie. Inkanigin lango. Makumeshe finchak siya ke wen na dum Jesus Christ. E yokie ginagawa. Passage siya makumsyakan na nashish kadindaga. Feast ke. When a man akumsang na din Israel in the Old Testament. When a Jesus ven ay lakalimya. Elba bread in mold. So layla ka din halit. Kalam ke gospel la Luke. Saptalong lu. Dahil daga hail si fen. Passover lamb si mataga. Shadow yak ke. Exodus nga lu. Throughout human history.
eldagal fulfill ke lots of palal. Kuneki masing na shishka shikadin kalim ke. Like kalim mo is preaching, is copsing in remembrance of me. Kadin is kalim gela. Floxing by kaife malalap. Kadin is man using is shall as many times as possible. Inakas makinyagat ka siya na floxing. Kat flat na katang na simidala kat fotodula kat mitkulu. Kadin na kumin every step of the way. Katigain lalalfungi mwet oana kumuseke kasmolum. Kadin te put our faith in any man. Kadin likiyac the person of Jesus Christ. The second person in the triune God. When the son sapta, sinakos foson kosakalin, el bankenek payamo. When in matkandakan room, even they get Jesus Christ. Aragat pang lalalfungi la imta siskom when akollah sapta tolu akalim. Long proy lash ke belching o kat flatina. Long ito lagat fototola kadinay kumin pel na kayo. Aragat taga proy ke matlash mta ketlikshik natas ke belching. Napnash katin siya inoy long shalom the next 40 years. Tatlik natas may sustam takke yesing kadin alle proy ke inokala inin matayak ke gospel on Jesus Christ. Inte fashion inte akoklan mayda inte ka ke akoklan magayin. But true malalap long proy lash ke belching kat na titlik magayin natas atlik pe force natas ke belching. Lik force mugula madayan. We need a papa. We be met kolacna kay wa ke show shikne ke show lulap lash finan Kosrae ke belching. Ngon no min we kat kashi. Taganin tu na okala ke akwoklom magayna. Genesis ne ke reflection. Tayin taga reflect influence it lik natas, lik force natas. Kat pang ito lagat foto lagat met kuluk katinene ko makatflat na long proy lash ke belching. Kat proy be ke met leaders lash kes. Local, state, national government lash. Yok tigin kay wa leaders lash ke church ma karangan molan met shepherding matlalalfungi shepherding should be at the same time bringing those unbelievers na get body of Christ. Ministry when a Jesus ildaga to seek to save the lost. Or gadalek shu kaksakin kom. Ke belche kom should be esina shish kai shigaringat na shum. Acknowledge kom na kom suffering wang na paema upayurum. Bakadin yok lom in galim na shish. Mit Kosrae. Ke solid gars na Damascus in jiba kalye church ka believers in Christ. Akish ben bakadin yok lom kom intercede, intervene, divinely acknowledge. Grace lom, mercy lom na sil sol. Kat kay fa malap ta in sikyak pe na shish na kayo. Shashak nam ta ke sholan makuluklan fel. Nap na intervene ke belching kat flat na. Igulgat. Tagaring folok. Is bread is kopsing inakas makinyigat. Lako me foloko. Ako magana in control na ke return sing. Ragat wedok lage belching al lalfungi kom na kom long broilers. Kom long broilan mit lalfungi. Nap nas flocking gat. Flocking gat na ke mapaylo magay na gat flat na. Agat broy bege. O yan na kayo ma metlas ko sa aske ke belching. Na ke metshel klas ma wang le ke belfto do somla. Shilpe karangin gat. Shilpe akketeyac kay siya. Show large multinational large financiatel ke belching ko honolulu ko across the globe. Metlas ko sa namnas.
akes makanyak kat kai siela yurum wang mi she no ye she fan na mai sangak kai kat kai sie pakas mo lum ren pagadin follow no yurum. I received Jesus in kat pro began mit manas in manolash mit ndak ya no lalos ke belchinga si ba hakkalem mi akes makanyak la yurum wang maupe umba master of healer. Katal ya Srui lulap kaksakin kumakatla na acknowledge ko ito la set mana kayo mo yun control kumata inge sao ngay ti liye wangan makan mukla yurum kum kan omniscience kum omnipotence kum omnipresence aga Srui lulap kaksakin kumakatla na flocking kat kadintago when Leo Chronicles update ko fishing la ko hakkalim. Last 40 years kadito shigenilan fugunan moslan mitlash. Next 40 years in according to your will who got fed in a long proy lash. Flocking God. Shiba mashaya tagaling tu na ko ke. Akwak magum likiyac in shakshin de when na tum Jesus Christ. God pray in his name, Jesus. Amen. Amen. Tingin mo siya ng lompasek? Loud and clear. Good. Verse the mid. Kada sum na ke arsalan friend lom tari Safla eh. Kada takal na ke malitiya pang eh. Tingin? The mid. Woman nukewa. Lumalap. Good. Good. Kulong malap. Kada takal riti Look up the long low for shit cut and get long olim, getting pell. Meeting a factor made on them, can she be she read them shima, cutting that care mantea, cutting she better go. Shall she find the factor made? Or bang Machima getting like calamia. But they're gonna get me. Unidac tolu. Unit chef like a quarter shinge, quarter shepa, me share. Sistaku, make siya yok molo. Make siya yok molo. Unit siya bangan, make siya yok la na niyan wukle. Nagataga aske relationship lage unidak tolu. Relationship lage kota siya bangan. Next week, katataga dake kota siya lage yan summer quarter. Nagatliye Leisinak tolu singan kataga ke mantia likiya iplap luke bangan me sifeshe aksashe yen siewlen number each other ke ne maya sapta singal fosong lalikos na gatongulya bangan me ki taxina ke senria katfate pulesha lom sin katlash sifena ke alunitawian bangan alu akketeyac Mwe Read Japan. Now when I got that kalaming I fin shaka pa kadin tak form tari team sugo masam kunyak yok ke witching tak form si sermon in January katakate team sugo ko masi magatliak ke wit na phone ching na ke sifena ke witching na ke sifena ke koto ching na sifena ke me unit chenge we kai sifac mantine ke set usie shal ka team enen an usie ka red line capacity pitch na lapsi man inshallah ke week na coachli tikin treskel da ga kolkat ke alune ta we ino ilan chilan gat pangan chifela tikin megil el cashers delivering in at the shop the ship na da ke shenrian and cash got ke Mashi magat likiya from no dia ke mantia me Sunday school na yen ashat na pro tain sie team ma to go ke ka shekuno kon ka sifela lap ke witching in alle shalla ownership nan to rela she sermon ke tulung January na mangan ka tramon when
kat ngetali next quarter etiko summer quarter etikate it's the same routine, same battle rhythm. Maniving kat isla focus slash ke kaslan God siapa Jesus Christ nagadakan patachang benanage oil and fell. Evin kat isla matash isla focus slash legal Jesus na masifan na itagan pa me akoklan fell. Jesus fell na fa mo fell or loss. Narangalyo su kaksakin kat ke la me sikyakin len nagay wala KahsInKol lowos we all go sifanara in lom siwosan we pro go saran na sin matlas na kay Kosrae ka sokat na LEUM Jesus Christ. Kadinalle focus na ke me flocking. With that being said, katsum na ke kasi sifangan pangan masih kemantian ngan ketika akketeyac ya we tustian na mising pang Mwe ne ko Safla the Lord's Supper. Taga ke luk long luo fasit kot nage me long ulan. Pangai taga akketeyac ketimpel me saklukan di notsin pikne. The last supper. Now, ino ilang silang kat kita takan lutu tikin na takal di me lutu china ke tosta Friday te shen ni nakataka we sermon, we Sunday school, we alunita, we online. Natako yang kung del som na ke alu local lowosan pang rhythm sing. Kat na arslan met na kayo. Arslo mo taga likiyac perlan kasin akketeyac kat ka Royal man we force kung del share len na kayo wangay yo na paish benashishkashi inakketeyac. With that being said, pangan rhythm singan pangan fact photo to ingin agad som focus na ke me cash laga ke look long lu force it course na ke long na ushe kat reda la agad pro la ke na fast na met al we are keep singan looks up the long lu force it course na ke long pangan Ashro singenan pacl tuman na skesta pen na wigat pen na fast na met na vis costly masingan passage singan pangasim nekan koska pen sokat ke metolong course fosingali course na long me course ka max singala course na silbe son sapta singal todo mutawaek read Soon lane shake kufan pretia akpulol. Soon lane shake kufan pretia akpulol milos unia she for na ke kufan alakela. Jesus el sopalla Peter son el fak oingen na sheldal. Fale akollah kufan alakela na shish. Tagat fa Mongo ke. Fosia el dal shel komlang din ako ye chisel to buke fa ke komdele uchat na in sidio siem kulja usafa in kofsoko fa shun komdel fastokol na ke lom shimaile uchak na le Fastokon na ke lom si maile uchak na le o. Fak na sin mwet she la lomo. Mwet tu el fak na shum. Pie infagil she ma nga mwet tamalu tut lo ke Mongo ke fanala ke la weyo. Ele fa pen kum telak na sin na in shiye fakil nalalap siya onlang akketeyac le tari. Yen kum dele akollah manake wawe. Fosingal tolu el dal som ekona manake wa wen na ke chishe el fat na shel dala.
el dal akollah ko fen halage lawe ko falan lem fosingela kos na kumkoin sum belie na ke gospel al meto long kor na ke tolingo luchi be mak singela kos we na ko sli ritige mari chingana na shit be korin singel si ke shu na in mutawaek ka fao chise el mata ke tepo e mwet sapelos welal el fat na shelos nga tarul na ke wi ko was Mongo ke ko finalaga la inge metiki ko okla tanga fa na shuos nga fa tie civil Mongo ke ne ke na akketeyac kalmel in Kosrae LEUM GOD na chise je leiskap se sankulo na God effect eiskap singe e ko was nukewan nuke nga fat na shuos la inge la nga tisfil nuke wine ne ke na Kosrae LEUM GOD tako na eli shepret sankulo na God kanseli ke sang na shelo se fat mainge monu show dogot chaos oro mainge in esamya inoye shebena el sang na shelo shiekop tukun mungo effect kop shenge bawaleng sache ke shak sha ukuyak le chaos kop shenge bawaleng sache ke shak sha ukuyak le chaos pangen me mari chimataga fosit kosnige longo bagat rete la pienya ta vinkom die mari chingan sandwichia kinake me plot chain munilia na shi be portrayal chimataga ke fos longo china ke longo dolu tagatli akolalan me ko finale ke la chingan na etaga transition na ke machile taga akia not me last supper singen bagat etam Lord supper singen kada taga usie me sie korin singen sie nakte ye be singen. So with that being said, last week got some broy kulo kaksakin got ke me cash mo magal 3D that broy oh god flatten na makay na pakain akte na shish ngon nomin we got kai she shung ye gas mo lum line got she back akas makanya got la gas lo may eklalaman mwet but Jesus Christ Leila ga din nakflat yung kumkengon mayan kumkat ngon siya ashalo na siya kai she ga din kalim kela manakayo work le through your son Jesus Christ siya ilpamitlang ulas Leila ga din kaksakan na likapelching kat proye kinin Jesus siya mitlang ulas amen. Well, got kulo. Sipa kalwini si Veo. Me. Mongoin eko Safla siya. Mongoin eko Safla siya. The Last Supper. The Last Supper. Me. Kada so mutawaek kusi kada si context siya nakataga nage Fos eat course na ke singal dolu na singal course na ke longo. Ashi blue ito ka ke me o ye singan kamari singan. Ipsimet ngan eat course na ke singal dolu. Chisa sila ko inor ko final kaila na aksafila singal course na ke longo ito ka kalam ke kafalan lem. Na wana nga kalamia fos na ke on course ke me sapta singan ito ka usi plot simain ito ka. In sila Judas we might calling in unilia Jesus Christ. Na tako ke first long China ke long tolu akalimina paila e dale executing me unilia. Focus la koma pa fosit course na ke long na we be mai taka kyokile ke sie korin sapta singal sie
Kadin na pe kadin somne ke Exodus sapta singa lu. Kadin na kadin taga pe na ke Leviticus nong dol. Kadin ushe shal ma prefigure ka foreshadow ma typology ma arche Old Testament in point to the person of Jesus Christ. Malataga institute me last supper lot supper singa na papol lataga kalimike shekorin me singal sie ina kalim pang pe me oye shima ina kadin oro pelnarewa as many as possible kadin remember kadin isam makadir lola through his son Jesus finchak singa na evin katli oye singa na ke inu se petsia shalain kadin le pakten yoklan kat na shir wana me kuno kon chike mante Jeremiah tonol sie fos tonol sina ke tonol lu me wolayang sa shima etaka kalim ke moditi shipe kapashina ke me la academia Jeremiah la academia mo sie belto masaplan God if ashim nei nanak lowos an angels na tokosha lang God chinga pang ba etaka alle phone la kadin kalam gela isusla ngon che pa usie manaka wa orek ke mo chinga na ngeka in the near future morning on pa in the nashke now physically they're going to the me manaka wa in the Old Testament the mashima etaka phone na shikum chinga ma Jesus le enwati soman bangon chinga ngon chinga I think that le kapun mari chike mande akalami ma elda guy moli got le bang picture shima in an kalam na shikomo la from the very beginning God dilita na pai in la kom mun kat na kai wa kat photo to le kadini na in me aksasha ya God mene fo kada somne ke channel system pangan me ukokya Adam and Eve tal ko friendship bamdake in the presence of God nara na mangan of akwa ki da ka li na ke me Safla Jesus nga sapala pida son somdi som na inji dia narm kul she usava in kosuko precision divinely appointed man tena mana shal la dar execution e patagang shal la akwa ki dar plan man God mas mga kumena na pa kadina in tagal na ke plan man God and the only way we can come to his presence kadin kalam kya pa ngon singe pa to ko shay singe Jesus la kalmeshel nikotomes unless one is born again pang o yeshima kumena kapat kun kalam ke Genesis ni revelation na mga akwa ki precisely according to the will of God na kaya tagali tana Munching ako masking they will interest color, they will loman, or will learn God. Is will by in pangkat ke munching. What is the purpose of life? To live in the will of God. That's a lian again, me actor yeshila digging trescal baker. In fact, according to standard lesson commentary, shima katoret making akalam arch. Me plan pelluoma metalak fletche. Jesus the son, the day they were born and the day they find the purpose. If that Jesus. Now my pangan masi finstructure sa kadin usie mga proiken shaling ore adipan tak nan ko team so ko maletaga insang rela sermon chilaling. I think got so mata na ke Genesis taga na ke oyama akwaki itakyang na sil Ephraim taka penani ke Exodus sapta singa lu ko tali ma si mataga luklong ito na it was sort of fashion 14 centuries what ko ya prinya ki mo 1445 PC lik na din ka ngan taga liki shaw si me ichapa
Napangan mas makwa ki met gidal daga. Me Passover fish. Kada som nage Exodus sapta singa lu inu se kita shik background na nage marichilas nage look ne. Tana lugel de galle shalla la galen ke gospel chilang word by word. Me aquaxima taitaking na shelos. Losin ukwe evinelos ke mole elosin na ukwe aquaklan God. Elosin usie me sha ke sheep kanani mawang makulukla on blemish me yeshi matwa na ta riti masingen music fish background tamiti ki bana Exodus got some na get Genesis tolu le fall of man le la aquama Adam and Eve la me katel kashkarak yangen elos ke shvena no como los le men le la dal koflefon makin sha ke shaklif ngen ataka kalamimo katel esta kulin ko so sang no komalla Adam na sang no kom lam tan chikelingen Eve in kalim gela their ways cannot protect them from their sinful nature. God makayana pakai moli kataliki me makhluk lasho. Ada kalim shalayak tari masingen. Shalayak lanay ke saptatolu get me saptatolu foslong likiyac kalam yang. Long likiyac kalam LEUM God nuk waletam ematan kiel ke kulun kurso el nokomontalan. Tuku na los shigen okana los lewer makin me shake sak fixungen. That pan matalgan shivena okon protect their sin from God. Kadel topokal talke fostong likiye ke el sang kulun kursongen nokomontal. In other words, there is no way they can save their own sin. Save their own self from their sin. Protection che magay na pa etaga ke akollah God. Na pa prefigure ya ke kulun kusos kungan. Nakataga na ke sapta singa luta na yalle kalim wanan taki ketla. La sha blood of the lamb ko me sheep naningan in wang and makulukla in anwaki utaka ke lanchingaul anwaki ke lanchingalakos nakatat ka li matawaken saptalong lu ko taka na ke fosit kos maka 35 na ka final kaila el siya perfect lam na baya within hours anwaki el baya taka Ushe shima that na from kinyak. Eke na Genesis tolu taka akonyak me Exodus sapsa singalu. Kadindi ako kan gatala. Efo chisi la lang Peterson somna sidian ko siya mukul siya udak sa fan ko suko ukal na som na kelom siya lujak na kelangan from na sin owner singan akollah tari. Bangay sovereignty siya makatram ganya proy sila. En matain kasaw, ngay tili manakayawa, in control. Ngayta ka na si komat lalfing na na, man, siya ka the prime purpose lang kata. Ito kan moli ka tila, mechanic lalabay na ganyan fast kaya, naifing ka dash kaya, wangin pa na ilang ako may patatyang na kaya. Nakatsumtak riti saptas nga luke Exodus, Calendar na LEUM God kaskas na siya Moses Aaron and each other fact. Malim siya inge, os fara tayo malim siya met, kaya na shuos. Sang ako kingen na siya met Israel na kayo. Kailan aksingaw. In malim siya inge, kaya siya mukulin na sulera suko ship force, kasuko nani force, na siya met in LEUM siya in Mongo ke. Kailan aksingaw. Nakat forward yan again New Testament.
Ka tram kun ye 1000 jang fuko metligi mga shiklage marit nga look. We meto kospeliga shanga meto long longors me maxing lakos. It precisely direct metlalinge in some soka kensinge talero ka final ke lasing. Tagat saka nge extra substance luta na pang ako singe foklenching. When katla taga kanausla enicha molila. Na teo na sha ke oana me shangen and taga ke ship wo wan makulukke. Tomashi significant na ke masinga pa lenak singa uching. El dali usie ship kananis kongan ke len aksinga ul. Got forward na ke New Testament na len aksinga ul chingan pa ito na ke likiyac na ke Jerusalem ke Palm Sunday. Len aksinga ul chipangan. Na ito ka Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Lenak singa lakos kos wunia. Long marching. Malim singa in fa in malim singa met ke ye na shuos. Sangak working in sin met Israel nakewa. Ke lenak singa ul in malim singa kashim kulin na sila la suko ship for ka suko nanny for na sin met in lom shell e Mongo ke. Fincho lala suppose len kang koso fonsuko na show la le show atalani la kain takani ke na len kiteli gin fall na ke pushen mweta ke la pa lowos eka in kangla kom coin chile la suko ship mukul ko suko nani mukul to shokta matwen na nyeshe en wang in makuluke manu na ke ko inline aksingal akos long machine na ke ko inline aksingal akos in malim she when Israel nagawa fa unia ko so solle o so sapta singal lu exodus fosina ge on gor akketeyac len aksingal sheep kanani 1-year-old wang in makuluke usela ke len aksingal na kailan aksingalakos unia Palm Sunday elda na Jerusalem o sana may the kaksakin Monday Tuesday Wednesday Thursday el institute lot sapa ka eka Mongo Safla silalingan na som nangan kaya kelne en wakiel kelen aksingalakos prefigure typology makadin kalim kelna tako sha kenenisko ko shipsugungan kedalmunia dalesla sang solela me matan sangallalosan wisisken sangalla na lupu venchilan kat ngan takate lieshangan na Passover somna ke lom tokan evit ko mosleda na may din lom singan no fon na in partake of the lamb evin kuruskuan yokla na sin chow singan elosin somna ke met atalani lalos ngan in share in other words salvation singan mansin met na kewa Israel mutawaek let redeemia met Israel uselos milikian Egypt redemptive work salvation Moses Aaron in uselos milikita as akwak in akwaki ke malam shemit procheki tari masima taka riti pianga look saptalong lu in other words pecheyak la shalyak la tari akfonyak masmakatliye ke Genesis saptatolu foslong shie means of salvation chenge el rooted in the word of God shalinge sholeyak le bagada daga kalimpenake liftikas long tolu wala nga kalamye pianga metiga daga ikweya me look long lu alin somlie back track somnage oye magadil akye na shinlik natin ke Old Testament forward looking foreshadowing much mai daga fonla
in the person of Jesus Christ. Eldaga in fulfill o yan kayo may na sintik na rin ka ng Israel. Naro, shaling ito ka na si kung may fingot sum na kaya fosit ko fat na med, may tan fa is ka ta siya ke sang moswala shu lupa ke motonan en lang ke motonan ke lom na kayo makoso inge fa Mongo lewe. In fong siya ikoy fa man na may ta fa kang we mashik main a pret wangen may pulol ke nik met kang ikoy inge fintak met kapoil a enena in fon na man la we na shife ni e kanon siya os fatie filia katena ipke na ke lututen finash malala ko os fa isaka os in nuk yang e falak yang akollah na ke fale es sigalos on in powos na ko os in Mongo aksaye Paing ka fenak alakala met in akfalatia nga LEUM GOD. Ke fong siya nga fa shastla finan Egypt nga fa wunia won sim kulsit na kayawa sin met sin koso nga fa kai God na kayawa na Egypt nga pa LEUM GOD. Siya fin mo to na pa akollah ya lom ma kuwos matale. Kaya nga liya siya nga fa aliki kuwos e fa tiya aro katay na ma upe na siwos kaya nga kalye mat Egypt. Kat ka nisal na hakwa na prime purpose driven matago ke me means of salvation sing. The great prophet Moses by somusye met na I think that in like a New Testament, the great prophet Jesus Christ. Moses sifen na type sinake Jesus Christ. El pakatel sa pala na runitya pin usye. Matlan nga likiyac. El was enslaved na siya Pharaoh almost 400 some years. Na mga ifingom some backtracking na kaya Genesis singa luo. Tukunel sang walayang na siya ka-covenant na siya Abraham. In fact, na siya Abraham, part of this covenant went to me some stranger in the land. In other words, ilita na pa may likiyac. Ilita man na kayo. Or ina ka din delude ke kataka na ke mariche. Ndakas me fosit ko siya. Na ke alko siya lang son Peter som na insidia liya mugul siya us sa faso ko. Sa fain ko suko. Ukay mugul siya ng som. Precision, divinely appointing mga likiyac. In other words, Jesus is in control. Na ito ka na si kumasyeng na kemon life niya. Man, sovereignty lang God. He is moving all the pieces according to his will in molia ako. Manan lang siyang ako. El na aki o yang na kayo. Na even som na kafosingan me got fale ka fan pretye pulol. Agad ito ko amtar greedy me look long lu fosit ko fale. Shun len siya ka fan pretye pulol ak pulol. Mailo siya unia sheep force na kaya ka fan alagay lang. Kad greedy exodus nga lu ka fa alagay la siya meta pa ito ka me saptas nga lu. Na I think that some liet matagal ke siya to siya in kapasya saptas nga lu na this is approximately 1445 BC. Yet tao siya ang fuko ang limekos metigi siya isus liya pa ta ko si masing na I think that put na yet tao siya ang fuko ka pa akfasya me kafa tiala kay lasing sakto Passover fishing. When I Passover fishing and lensing lakos.
toko yang na len singal me kos nigel nol si pa unleavened bread singan. Toko ke fos singal me kos na ke fos ka shayangan. Fos singal me kos na ke fos longol. Toko ke Exodus singal lu. Lem ka den fa kos fatia kanka den na bread ma ars me pulol ke len nit kos. Len singal akos enwo ki dal kang la len singal me kos fa le ke calendar landin ipruan. Esam len ak singal danu se ships kongan ka nenis kongan. Likiyac pam sante Monday Tuesday Wednesday Thursday enwo ki Friday fa le talinte kang bread march ma pulol ke. Men leavened bread ngan el signify sin makuluk. Pulol chingan el signify makuluk. Lem ka del fa kos fatia kang ka den na bread ma ars mo pulol ke kelenit kos. Kang bread ma wangen mo pulol ke makain na. Kos fa sisla me pulol na kaya in lom shuos an kelen chemet. Tain matlon na nit kos inge fin ars shiemet kang bread orekle ke mo pulol mo chenefa tie shvilbe oawa mometlo. In other words, Isla leaven na kaya ke lom singan in wangen ma was ara kakang which signify makuluk. Nakataga na ke shipa forward taga na ke look long luo. Metiga follow na ke Old Testament na shipa riti for sheme ka for shakit kors ke look long luo akalam yang ke shun na che ke ka fen bread tia akpulol Milos ewnia sheep for ke ka fen alagela. Jesus el sapal la pide son. El fa koinge na shiltal. Fale akollah ka fen alagela. Na shir tagat fa Mongo ke. El dal siak shil kum long se kadin ako ye. Foshinga la kalmyang chisel de bu ke fa. Ke kum dele ucha na in sitia siem kulcha usafa in kofsuko eva shun kum del. Faktakol na ke lom si maile ucha na leo. Fak na sin mwet si lalom si lomo Metluti pa Jesus, el fat na sium, pia in fakal si mga nga metamalutlut Mongo ke. Pia in fakal si mga metamalutlut Mongo ke kafanala ka la whale. Fosingalu el fa point kum tel lek na in siya fakal na lalap siya on lang akketeyac le tari. Yen kum dala ako mana ke wama. Na fingat dito na me pide son in fakal ching akketeyac le tari. Tamasha yelo sin na ako pa lam sukungan. So there's a lot of processes going through son and pide na ako la matlalos ngan ka matchingal tolu. Tamalutu chingal le wala lang Jesus Christ by or kafashingan, kafinal relashingan, me Passover fishingen. Now up to this point in Israelites, me history, yatao sin jang fu gada badal kafashingan. Na Jesus le daga, tulokunya usina ke Last Supper, the Lord's Supper singing to replace Masha when el ba shipsogo el banenis ko mapochekiyak for shato yaki ke me Exodus sapta singalu tako tana shun lane in kafasha tana lane ak singaul siapang eta ko ni ke lane shema me en working lane ak singala ko siya break the pulol we me Passover fishing, which work end in end. On the 14th day, and waki, 15 like 21 in the Mongo break the pulol. Which no fun gan akalim known as me kafinal me fish mate gan ba me Passover fish. The following very day, el me break the pulo unleavened bread. Now, immediately following unleavened bread, but first fruit siya.
Kada riti ba aske exodus singa lu. Shid ba kada taga usi lifti gas nongol dolu. Kadin kalam kada. Kafang procheki. Masimaya taga fon laurun Jesus Christ. The focus la koma ba translation si liki kafain alagay la singa na ke lots of singa la elpire fulfillment si maya taga church ni mo singa poli la kalamiga si korin sapta singa siye. Kadinis as many as we can. Break singa which signify munun Christ. Kop singa which signify Shan Jesus Christ. In memory lost kai si matlal fungi kadin sam mas mal aki efin chaksine kadin me in ak esmakanye kad in folklal panga kapachi mga kuminan ka kalam ke akwaklan god el ta ka chise lak fonye masing na si kumusenge kadin is as many as we can kadin sam al ke malal fin chaksine when Papa na sintalik na din Israel nga. Elos ara ya thousand jang ko in me inesam ma si ma katelang chilo si ichaba el usel like so munia wonche met get met ichab ngan kana usla me munia kursungan yol sko met issues langan na usalos meliki crossia rate si daga na ke Mount Sinai sang masap ngan elosin Esam akwaklan kat na silos. Nangakom, it's the same concept. The phone na mga kumasyang. When the perfect lamb, si son sapta si fosnom liya, son pep tisvena kami. Lam suko abangan, lam suko may taga misya na ke makuluklan fela, pa farang point na si Jesus Christ. Masing akom liye, ridi ke looks long long taga el si fan pa el pa taga akfon nila me kofenala ke la sing el in couple hours le shupyak finchak sine en wakiel reflect ko flokle akulen ko akfon nila masike extra sapta singa lungan na mena si kom misenge kadin kalam ke wen na pa akwak siya history som ye thousand jang fuko ko metiki ben in kalam kella mugulan kata in the kalam na si kom la means of salvation si fun na pa Jesus Christ when nation siya nga Arab na Islam na Muslim mga kalma marsh in kanek so Jesus te pa in kanek ma ye pukom ko in so ka fella in kalam kella Mashlon ye gashing, that's 2025. In other words, 4,000 years in history, in Kenixo Shek Panashamoniak. Name we sing in a pang getting in mold. A Meshikiak Shayan, Pang, Shetan and our Magan religion, or ye Shayan, the fat marsh pen Kenek Shayan more. Getting in molds go fun the relationship loan like me person of Jesus Christ. Now I'm going to go akollah Jesus Christ nga nage phone la singa na wan na pa matafung nage oye singa kumasking eta ka na ma kat ka fasta ligi mapailan ka ta pa akoklan mataka likiyac oye mein isla me akwak si ta ke si kon singal si akwak nga ta ka when in the religiosity, when in the my function she, liki line relate na ke oye shima kadin memorialize siya, kadin is mangin akes makanyekot, me shidbe akfon niya mas matisya si laki efin chaksi na nasiko. Evin katin na kaya akwang when in the when in ars akwak mo taligiya mo siya in the isla mana paisima institute daga kel Jesus Christ fenang wana in the system shele or washing Jesus Christ kadini is man o singa is preaching is cop singa in akas makanya gat la Jesus Christ
Na fin pa bangay masing purpose lan masing ogat efo alle wanan pel chinain koto si pagatis masing wanan tena fusus kadin aksashi din naklasho katina ko lang na ke floxing mana pa sila kadito na pa kafalan limsing purpose law amanin kayan Wayside Chapel one and every other Sunday at least masing dati nam tay san koto alilay sila may malam to ni nakawa sumra wakata one and legalistic area katita kan na fact katis mangin akas maganya kat ke or malan Jesus Christ if in checksin looking forward na ke floklaw omni mga liye ke mulla ka sivena kat somni ke pet ne petle affalat Jesus talan Jesus Christ yok tigi na akollah sima taka iminen ke siete sunod sapta ako foshingal dolun ke singal alkos na eta istla o yesima kafalan naim singal institute in akes makinye matamalutut ko apostles langan Nake oye si may na lusin mataan na ke. Pakospel sing crucifixion, death, burial, resurrection like Jesus Christ. Taka fon la ke liftigas ng dolu. Katli kafai kors masim na ke liftigas ng dolu ngan. Ako shik like a spring calendar lalosan. Dolu taka ke fall. Na ako si med ngan pakat ikwayatari na ke Exodus sapta singal lu taga fon na ke liftigas ng dolu na kafa siya may daba me Passover feast pa Jesus Christ unleavened bread feast of unleavened bread wan makuluk like Jesus Christ in wangan bread pulol dalkang signify me makuluk o Jesus Christ point la wangan makuluk like Jesus Christ. First fruit singan el molya, feast of first fruit, el molya kalanak tolu. Na feast of Pentecost, tukun na nangaw el wiowos, sikat na sin me matamalutut ngayon. El fat na silosin ta na Jerusalem. Lain singal to ko, el sokak soma nganlan kat pataati, rela, me arfishe met ngan nage tausin tolu ekle ngan kat iliak nain met ngan nara feast of Passover feast, feast of unleavened bread, feast of first fruit, feast of Pentecost, taka akfonyerak lage crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lan Jesus Christ. Sikiak tayo ka fa akos ngan. Sikiak ke fall calendar, spring calendar lalosan. Na na tanta sano kafatolu lala. Kafatolu ngan sikiak ke fall calendar lalosan. Arpeke liftikas no dolo. Akalami mo me Feast of Trumpet. Feast of Trumpet singan inkayan matliti pa balam singa akrimo pa siete sunga sapta ko fosngal dolu singal ko utakyak ukrapa si san utakyak lan church. Masito ko an ba Day of Atonement. Feast of Day of Atonement. Safla yan pa Feast of Tabernacle. Kan me utakyak nanan kasi na akketeyac Even or L, Feast of Tabernacle. Hello siya we Jesus Christ. Neto mapatpat. If ingom de we Jesus Christ, na kume we akketeyac siya siya. Pacl. Na si patago sala ke feast ngan feast course ngan in kalam kel na si kumla. Papa na si kum singing. Kadin is masimak waki ke munung Christ nga. Siya inak akes makinyekot. Lail taga misya molya na inge na el institute lot sa pasing
Kadinis preaching is me kopsing inakas makinigad laldaga misha kadinako lang nagaflok lalo. Natausi ka passion nage fistoluma sikiyakke me fall calendar land met iprungan god machusingan feast of trumpet, feast of day of atonement, feast of tabernacle. Matulungan end time eschatology, that's future events. Natagata na mga nakatrumon ke kunokon si ke man de akalemi mo it's a future. When she wong taga tana 1,000 years of millennium ba from kanyak ngan. Te Jeremiah magana liye on kayen minor prophet ngan liye pe. Like kunokon si ke man de. Na ito ka na si Kom, soy de liye, amos liye, Micah, 7 anya, Habakkuk, Zechariah, Ekai, Isaiah liye, Jeremiah liye, Ezekiel liye, ulay la makadel sang na sin, kat ngan na siye pel do, covenant singan, ito ka sim na insiyo, in nanakluman, insiyo. It's not external. Masing ito ka insiyan mo ito na ba ito ka nage, akketeyac Safla singa. Lots of passing and so me siya moliag. Katinget na lalfungin na ngonman kat ilyak na ingat. Min pangatok salan God. You cannot enter the truly I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Born again singan pa in an sikyak dispensation of grace siya makadashkang. Eldagan me siya moliag som kadin nget na siya isusta kang ngonman kat. Put our faith in him. Nangon singan taga nake born again regeneration singan. Kapag singa pa ngayon taga di nake aksafilan memory chilash nge. Kafalan lem. Kesu na in mutawaek kafao chisya jen mata ke tepo mwet sapelos welo. El fat na silos ngata aruna na ki wiowos Mongo ke kafenala kaya senge met likiyac klok. Tangata afat na siwos Mafa tia sifin Mongo ke ne kena akketeyac le kalmeo in Kosrae God. Kosrae God singan. It's not external. It's eternal in every person. Ma put their faith in Jesus Christ. Panga oya singan. Manifo sona akos fosnong lakos katsipa na kalmoni kat ngon si panga. Rom saptal kos. Molin nga na pa mawula. It's not about external things no more. Iprusap ta singal siya. Ala akalamiyat la. O iya si matago. Akalamiyat na siya nikitimas. Inchi bay susta kang anlan ka. Nga na wakina. Foreshadow. Kasi pa na flok na Abraham si Van. Abraham laksi was siya klay for. Man el put his faith in God. El put his faith in God. Nangakong masya nga. Kataka di institute siya Eric like kafalan lame siya nga na. It transition from Passover feast na ke manel pa Passover feast siya ka Passover lamb siya ka Passover kafa siya itak na siya klik na rin ka nga lak fon niya lak la fulfill ya siya na kel fulfill ang na pangan o yes siya ito ka na si kom ka rin kalim kela Jesus Christ evin kom lalali fungi ngon man God may sang siya pa utawot akketeyac taring arfak pieng na ke Feast of Pentecost siya el sokak sum na lang ngon man kat ilyak Peter ma preach ke kalan ngon papa na nga kung siya nga metlalali fungi na kekat mata ke oye siya ke ngon man kato kat is kafa siya kafalan lemo as many times as we can. In memorialize siya akwaklan God through his son Jesus Christ finsak siya in akas makanyagad lefaloko. Or for the last 40 years, katfalok ni Bethlehem. For the next 40 years, kadin na kadin
refocus na ke oyeshima shim na ke kaslan God. Not the action that's part of the big picture. Me mataga energading focus na ke resurrection jilan Jesus Christ nga ba afon yela. Na Jesus sivana lakalme is as many as possible in kun isam lang e foloko. Pange oyeshima nga uminan kapas ke masing ke. Eldaga misha molyak som likiyac oyamay nagading fast ke kadis mange inakyas makinyegat ken kenikin molds ko fan about Jesus Christ to a person of Jesus Christ. It's not about religion. They functions, they fashion, they all young by ushe. My son as makinyegat como or Jesus Christ himself. Now if you not something like no kon chike me mandia kalemi la etena kon teach mwet. When Paing o yeshing not taking trace kat liti mwet about God, about his ways and all that. Takatikan sang revelation chima taka ke teacher si fan pangon madal. Ngon God, machi kapasyon na rin ngon God, it pa teacher lal. Me academic knowledge nga teka nyo siya masimat ngon madal pa teacher. In other words, it's up to each of us. Even kung syuk or malan God ang ngon na reveal na siya, it pa master, it pa teacher, it pa akiya mechanic nga. Now in other words, you got to make that relationship. Relationship siya nga nito ka, okay? Kung taga, ngon kat, ilya na yung kum, kesuben ko put your faith in him. Na kung may taga, relationship siya nga, kesuben ngon kat aning kum, malimay ko siya kumak fashipel na kayo yung mundo mo. Worship, pray, faith, hope, revere him. And part of that, kung taga na kaya, lots of passing and every, as many as you can in akes makinyagong. Jesus el muliale ele faloko. Kumni kuno kon sige tustia. Every Safla lu fosina ke singaw. God used to be matkulu inge na kad mol ke smen me el misha molya. Fon la wala ang sashi singaw asking. Wala ang sashi siga asking. Paing siya. It's not external things that it makatlalal fungi kaya kaslan kat kaya ikaslan ngon kat kay siya pa Paing kat kaya mawsing. If we've been doing it for the last 40 years. Shaksin so in other words, we need to really masyan tuku nga. Kas pwede we shaksin so nga. Na nasa insiyas na po o yesing. Shaksin so pa central. Na kaya o yes mga kumas kaya Christian pacl la Jesus Christ fin shaksin lael so mi siya is na fun na makuluk siya taga kaya kapin malito siya mante to bear the sin of this world el pa perfect lamb so kumataga kaya Exodus nga lo el pa kafamas point kaya liftikas ng tolo yung kalam na when in can examine Jesus Christ maganda the person of Jesus Christ. It's not about religion. It's about relationship. It's not about the law no more. It's about the grace. Lang ka lang yok lang God. Toko kaya when na mga kumara, di kayo muli God la. Ako makomplete siya Jesus Christ. Maganda pa kayo muli ako kaya muli siya nga. Inako God la. Na kaya falok siya nga. Kafatuli masun na, toko nga. Akat liye pe o yesi maternal liye na kaya 6 of 70 weeks. Yaun mo liya siklatari. Yait nga siya patantasan ng days of check-up. Sakalam yung mga church utakla. Na yait ko siya ng likiyac, 7 years of tribulation. Kafa ako siklatari, crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Kafa tolo la patantasan ng ukukrap pa siya utakyak siya. Napata ko na kaya lots of passing ako mas kaya. God in age as many as we can.
Inakas makinye God, lalefaloko. Are we been doing it? Moment, Belgian and God that you got this matching. In other words, Flokwala din a priority lash. I got some 2,000 years back. Ne Bethlehem. Focus lash about matching. Focus lash at the buffalo king. Now, what we are doing here is we need to really go back. Para God, kies ben paklan yokla lil som baraka kinchel Cyrus. Persian king in Fologan mamitlang neke foundation chimakwagia. David Morella when long siya. Mount Moriah. And si pen na Ephraim ay shik. Ephraim na som kisyak na lai shikwe. Pataga fon la el mata in East Last Supper with his disciples, with his apostles. El som nakatsimini ara proilal metigel som in offer up himself. Surrender everything and fulfill history of redemptive work through the Israelites, through the apostles. Ngayon, kat my church, kat pamta is instrument si mga eloret makin as the vehicle in fact at kalam singa may tayo taka na ke me mole singa may pang gospel singa el taka in mole la he came to seek and to save the lost. Gospel la lu ko el taka alle physician si bang sim la research la el some take everything up. In the cosmos la masking na sin tiafala shell si pe sequel na ke gospel la lu pa or ma book of fact. El smos tape masking and tagarin kalam ke la volume lu nga yokligin na fon na in volume la yokligin na fon light I guess long si magat kalam ke New Testament. Matching la research line kalam in fact la masaya singa pa ganigin mo na shikpo. Reference kin oyan la kay wa mataga ke standard lesson commentary na tas nga. Takana ke gospel synoptic gospel shayangan. Well ben a son. La mirror mas fun. Ako min kalam kela. Mga kumutasan mo siya nga pang. Poloklalo. El fat na sielos, ngata na ke wi ko was mo ke ko finala ke la siya met likiyac. Tanga fat na siwos, nga fat ye si film mo ken. Ne kena akketeyac kalmel ke toksalan kat. Na chisha is kop siya, sangkulo na singkat ke effect. Is kop siya inge, ekos na kayo wanim ke. Nga fat na siwos la inge le, nga fat nga tiya si fil nim ke wine ne kena toksalan lan kat tako. Na ili separate, sangkulo na singkat ke, kansali ke sang na silos effect. Mainge manuk, siya tokot ke was, or mainge in isamya. Ino yeshepen na el sang na selo siekop tikun mo effect kop singe pabulang sa ke shal. Siya ukuyak la kewos. Having a som inushe passage minor into that fonye pe marching pa tikin trescal effect mo. If I got met march, siekoran singal sie. Faren na ke foslong dolu faren ke me tolngol makalim me. Siya koren sapta singal siya. Kafalan lem. Tamayluti ngata e sin lem. Tamayluti ngata e sin lem. Atafo tar na siwos. The lem cheeses infong siya ke me kaksakin yakel. El e siya bread. Aquel sankulatari, el concheli que fact, eis Mongo, mainge manuk, mamashalla kewos, kosoro mainge inesamya. Oya pe, tukunel Mongo tari, el eis kop siya fact, kop singe walang sasya ke shak, ke kawas niyam kawasinara mainge esamya.
Tabella na kayo wakus mga inge enim ke kopshinge kus fakek michelan lem ne ke pelche chilfratago. Pange mwet makars kalye me church matlalfungi. Wana kasyen proy si makatsia katlen interfin. Wana interfin na siya Saul. Kart na Damascus na muni met Christian. Wana nga kom kasi ben pakotan niya kwan Jesus Christ. Sikat na siya. Ingen na Saul elekta. Ingen na loose gospel. Som na ron Jews and Gentiles alike. Na akalimit mo body of Christ nga taga me believing Jews and Gentiles. Na pa taga silbe akalimye o yes makwaki ke munun Christ fin shakshin na again. Lots of passing Jesus na liti na sil Paul. Then one of those 12. He was only on a special pakotin yokman kat na sil katlan rep makana lentaga na sin Jews at Gentile. Fingatli Israel Paul loy wangan Saul gar huni matlan fu Judaizer siya Judaism legalistic. Din at gonna get crazy. Na ingin taga akolin na pa pakotin yokman kat taga ang pang makadero. When a Jesus lakalan. God is unun Christ preaching God is shan Christ. Kadin esmak na ke pakotin yoklan na siya kay siya. Life in shakshin and at the same time megadinra kadin fakak o yesing na sin mat na kayo. Gospel singa manasin mat na kayo. When elos liye strictly separate themselves from the Egypt, Exodus saptas nga lu. Mat na kayo wan lom singa in partake of that. Sheep kaneni patako fon la kadinis mano singa me shan Jesus Christ kop singa inakas makanya got kemalrela fin shaksine la kadin proclaim gospel singa kanikin mol so ke Jesus Christ nga sano foloko pange mas ngam ta sano kemainge sisaklu tapel it the pacl na kayo wakus mga inge enim ke kop singe kus fakek michelan lem ne ke pelche el shifil dago pang great commission chima na we klal kalam ke metalong algo foshingal algo long partake as many to memorize in akes makinye kom kel Jesus Christ fakek o ye malala fin shakshine ne ke nail follow pange shupen lots of passing pange focus lokom we are persevering in Christ Jesus in being sanctified set aside for his word but at the same time we're proclaiming boldly gospel of Jesus Christ until he come back na foloksingan eshipen nakapash na ke kafatolyo masun nashikyak ke liftikas ng oldolyo Feast of Trumpet the Day of Atonement na Feast of Tabernacle ukukrap pa si Batsano lenin nanan ka siya na lenin aktak siya asyan aktak lo yan at the end of the tunnel pa predestination doctrines of predestination line for siya ka we Jesus Christ matayin mo mapatpat now we need to really in this time polilakalimimo machine is the day of salvation pa siya eldago molikat now, it's not about your religion. Look. Their religion man, more relationship lakum nasin the person of Christ. Person might shape Christ. They yes, they function they are a person of Jesus Christ. In other words, he can relate relationship. It's not a function. Na litan na po ay mainin ako. Ilitan na po ay oya.
lakomo kat kuluk kat enen ang kenik in mo kat fragment na ke mari chike singal ching siakorin singal ching ke mange el chamo operate inge enem ke kaplan lem ke sioyan tieshuos arf metal ke monin lem shan lem uslong machine kadin esam Jesus Christ faka ko yalan Jesus nikel floko to shokto ke mange el chamo operate inge enem ke kap lan lem ke sia oya tieshuos arf metal ke monin lem shan lem Alela kai sia met in sifana tuni oyen molal met dikiel mongo ke pret inge nip ke kop shing. In other words, relationship lom na sin God el makanay taman siuman. Fingom talas el yasi may na nuta kanarun church in academia metigong mismasingan. So be it, bring it. Fingom talas masih wukla somna ora oyangan katilita. Kat makanay ta insyan mo ito. Wangan mat kain fake kat. You think you can fake the church? Of course. The kat may chimami siya ke makuluklan fela. Jesus Christ himself, we cannot. Wangan makain muklarol. Elam ni siya nilita liya manakayo. Alela ka siya may insifana tuni oyen mo lal metigel mongo ke pred inge nim ke kopsing. When elfin ti aklen kalmen monin lem ke pelen mongo pred en nim ke kop elusye nanan ka na fel chifena ke el mongo en nim. Mana yok si pangan. Si sakyo ngan kinay fasikap masya ta komen na kon liye kom chifena. Lipan komen na kon liye kom chifena. Are you really worthy of taking the bread and the cup? Mana pa si when God assume mo pangan o yeshima uta ka na shish. Kat akollah ka nin som naron God. Kat akollah. Na maya es maksimal usi ke lot sa ka fan me ka falan lem singa. Kat assume mo wan kat akollah kat som kat kisyakin kat yang offer up our own self as a living sacrifice na sin God. Inge na kat partake na mga ntasan o takalawa. Proclaim gospel. Partake. Proclaim gospel. Partake. Proclaim gospel. Sano len faloko. Pange priority lasha. Kokumsom kafufune. Taka can you partake? Kokumra la masya ito latin awon singkat. Kung taka partake. Kum nakat pangan. Para kunokon chike manta kalami mo ne papa ngay kang mga wishin click na galing mo. New covenant chinga it's a personal level. At a personal level. Kat na naman kat the individual level. Nanan kalan kat. Eliyan siyan mat na kayo. Now we said that in akketeyac kashi. In akketeyac la kashi. Lipan evin arf masi kumena nusin naon kat. Nangali mo looking back the last 40 years. Ngali mo arf ang yok Kosrae ng fukfuko. Siya katili tatari. Agat wukun mo kat samat. Pero katliye mas, katliye fukunena, katliye oye ma, tina kalimi placings ma, tako ke akwaklan lem si fan. Mga yun fukfuka na kayo. For the next 40 years, mana kayo ngayon ng fukfuka. Di pa nila nalam. So we need to get that sink in.
Kadin flip. Last 40 years na ke placings lang kat may lakiyac ari ke urit malal. Na tikain government pa flip masing. Tikain fashion pa flip masing. At taka ke in the person of Jesus Christ. Okay na. En makay na pa flip. May tayo nuchat na ke tokosalan kat. Shan Jesus Christ makay na pakain transform an inner soul so that soul believe again. En makay na. Wang nakwak fell. So we need to flip the next 40 years in the person of Jesus Christ. El Makena in control. We need to really set everything in the past like a foundation chimataka. Udaka Surababel, Udaka Esra, Udaka Nehemiah. Within that 100-year span, dan taga nike foot of Mount Moriah, pangakuminan taga nike to the foot of the cross. Aku gitare throughout human history. Kadin kalim gela, there's only one way to God. Person of Jesus Christ, who institute, fulfill Passover feast, ko nake kafalan lim. Kat kulo kaksakin kat ke may kat na siya kaywa inakas makinyi kat nake kuno kan na wo mataga ke Mongo ini ko Safla. Mongo ini ko Safla. Kat kulo kaksakin kat inwa na pel na kaywa kat usya la tigin nan taka. Akfon nila man na kaywa nakatsum na kaya pukamin kaliya. Tigin na ko sa nar tigin ngulo malap tigin. Mr. Liban glomalap ke kashalan kat na siyum ke malutut sima kum to kashagat kengan anti win so ko ngan kashagat bagat kasi won so ko ngan kadin dipsela bagat fashion be fashion med Met tigin sila tu farnamet wala ni sa masingan. Well, tigin sidba. ngali na ke John 14:16 sima da gangan be we fakngan nakadipsela won so ko bagat
KahsInKol ke Mwe Read ke state of Washington ka Seattle Ken area magos dipsela ke onjilalos ngayon na Mikilti sila lemiseli paningin na magos dipsela sham ke kafalan lem nguni ko Safla siya nage precision nage directions ka instruction ma itakyangan ma elosin som ko na clear akfashiya ko ye mangan lemiseli pan pressure nga si onzo ko should be usi facsilal tamle ringston na nange kadinaglin metlash ngebe die masi ngayon. This is when the rubber meets the road. Romsinga 14 siyak tago sin gasha proy for one of my patient elderly care facility. Marik Makeo. She's 65, na cancer. Dr. Lalasang yena phone chile. While she fena shilela talan akfoto to yela mo lalge shipen elullake mas ullake burden na sin metlal. So she decided na bafakngan. Milin no lalgos. Exactly. This is when the rubber meets the road. Panga si Besir at taga nag-gospel siya ngayon. Elusia mole, elis mole. Just si Vena, elas to go through the agony. Enalan som. El si Vena siya katla kibo fastigia. Molin metla siya bange. Mola man, a sacred siya. It's a sacred gift from God. Naro, timing ki mutawaek iya. Safla iya. Maordania ki siya sinkat baba. It's not a human choice or control. Amen. It's not. Katikain blekat. Katikain si Vena. Nangama. Kadesum na yata ko. Menrak panik kumakmas. Kadesum na yata ko. Nara. Kaino iye ke euthanasia. Mange mayange. Takta siya nga pa sa apa. Mayen. Incarnation ganik pa epala. Name Jesus Christ elbala. Paing technical word siya. Euthanasia. Euthanasia. Belsi matakta siya nga. Urek magin masa po. Inak siya filang ulan mwet siya. Ilente pala. Lente pala. Asyawan siya sinake. Siyawan siya panake. Malas pa mo ula. Mana secret siya in God. Ecclesiastes hit ko. Singalit ko track mo. Ewa kam sa ikek mi siya loma. Papa nangin maragat palakon na pa fosyak man matan felchingin namin for the last 4 years abortion. Bangan siya mekayak mo kat pabel na nan kain merki kem singiya. Abortion singan Falok ni gibela Jezebel eapa. Child sacrifice siya. Child sacrifice siya pangan. Ana pabe na abortion siya nga. Pabe na Islam siya nga. Samsi of stoling ol yevak mo long lagos mo liya o God. Etain siya. Shikeya konek na naklak. Shuklash kate na masafalin nga. Ekolya in ganik kawil na dope. Masira nga. Alena masing nga mo when the rubber meets the road. Kadina di bange pa special tagan ki gospel sing kulacnsap ke machiuyas mo si masing na mayen king ako the loang na scripture am sing katte ni ta masiwas pa conventional ita $100 bill si kumde ni ta counterfeit dollar bill si convinte kain
ito na pa i gospel komette ito inakalin false teaching na kelutissima taka ke manda ke front loche si kaya ba nimit compromise compromisation siya ba katashkeng God the giver of life has the right to end any life malakum mamangan so ngagin na ito si masyan metit pastimeta na lumalap like said George lumalap at waben assume wa namdal tanya me cry community like said the Paing akketeyac confirm amen Kulo. It's not about religion. It's not religiosity. It's about our relationship with God. Tigin jipe akalim ye masyon fat na shi. Tigin megila. Okay. Mete organization jipang mekan manufacturing. Kumli malan God. It's an organism. Mamulji. Mana kayo makad organize LME siya down the line. Kadilwangan kaya. Nag-organism siya nga mamulji pel na kayo. Kung study masom kunaek enji malemel ship yak tulin shakela sorla study nga de kunaek yega shikum shomona die thousand ye inus likiyac under the microscope die la shak na mol shase kum shomon mo yega shkinan ka kum shomon na ke me gaslan kat masim lagi pabal nada siya anke scroll mit na ngena and then mass produce here ke pacl the Roman Empire. Na ba mass production singing pa pacl data siya singing author ang ngaul. Di ke span of 1,500 years. There are 3 different languages. Hebrew, 3 different Arabic, languages. 3 different languages. A unity sigang let there be one interpreter. 3 original languages na ingin na som na kay English Kosrae point pe kain mangan ta 1 interpreter. Ganun ka masingin. Precision lan ka na ke el faxon Peter som kumdele sing mugulsingan Precision. Precisely. Emotional fact pala. Malan ka dahil precise na plumb line. Kung plumb line, pangan. Plumb line. El Merrick makin masing Wangan tafong leki mas scripture of fact. When mamul siya pangatikin. It's an organism, not an organization. Na relationship, not religion. They functions. They program, Kapash lash na si Jesus Christ sa payok sipayo. Kapash nga ninanayin me rikle. Gospel of Christ, God offers sinful people eternal life. Pangata ko silala, parang how have we done in the last 40 years? Acronym siya kaya pala, May acronym siya kaya pala. PIPLE. Amazing na. PL stands for basic. I for instruction. Basic instruction, okay. P for before. L living. Na E siya earth. Di mo ifakak ngayon. May fakak na fall na siya. Smitigat fast i-fella siya God offers sinful people eternal life. Ngat lalila mwet tigas kot Kosrae. Acronym siya kulo malap. Lo, bangin mga sira wuki ka din direct. Osrain tem la osra. Akom dilal met matigimit mam ta kalip si mga kat masih fun na. Masih fun na. Kat alat tafong labing kat lima kat me orela lagi mo chay. No, kat masih fun na in Christ. Para kat taga mayin. Kasi siyak siya tamalipan. In the last 40 years, if in the gospel the kake, if alien yak hit nga lakos pang, what have we done with it? If what's ang Kosrae mwet, if what's ang Kosrae mwet na yurin nagimulala. What is dispensation of grace siya pang Kosrae? Katarske dispensation of grace. Parang ang
kipel si ma katram ng panal Moses siya. El tolya si galala ke Nile River eklasha. Masingan ni typology sila kung matake masap kateola siya. Kung fin matake masap kateola siya. Whereas grace pacl ki kana kakena kimera siya. Go. Na kung fin liya na ki me kovaekle wine el akketeyac celebration siya pakimul mapatpat siya ngaliki protocols Blessing siya pangan blessing siya kung naging protocol siya garas foloka gel takko papa siya garas na rola siring siya nga kung meso merit le usnuk wedding carmen la merit le run Jesus na wine feast kafala la ingan siya bange pa kung tawag na siya mo kafange Butchaki na paye waiting for siya Jesus manule 20 in the future angan. Aske revelation mange. Nara ko kiyam shawan mange elte sham si bling fung skona mam to shaman. Ara kum siyak ifo ko. Mayak fo niya ne papengan masike nangan po men chemet wal Jesus ya. When chemet la fitula. Ifo ka tatak ko. Ifo merit siya. Mayen merit to mana yok spesi. Sacred. Tashak ta kumdiki kum akkalemi ki Mark Tolu, longo lalgo liya. Wangin siye pangi mama foot ka dan ana me liki gospel jinge. When kadapen na Judaizer nge chip le na ke oye mata siya. Cham gun Piersan Jesus Christ siya so. Kadin kadeshin kumne pagod so pa siya kadin ni siya sampa ko tan yok sila nge. We're about si fan na taga sang him again. Kat si fan na masap nge. Kain si fan na rik masap ang kate panlamit nga na-invalvalin mi siya. Kadin na kan contextually dala me siya manyak nga. Mongo wala piyak kalamilong. Anay for rikle uleng mat uleng sa siya nag-dispensation nga. Pero nga ang kaksakin God kulo malap ngayon ki interaction lowos matagang siya po siya patagang ipuyas ngan mi gosh nagisngalal ko siya nakna-stick notes ke me namit siya el cash English bakla el nigin lamay kom suman nga tasaktel lang siya ilagay Kentucky hallelujah ingan kin nara klamalap nga mo pangay machiuya Kulo ke confirmation jengan kasi interpretation siya from ke one spirit one interpretation siya bangan. Te kantafong le. Kulo malap. Nakantafong le malan ka pangan precision jengan. An aglen kumpe damdal lisina bal fakta Luciana foreshadow. El someone nage foreshadow siya someone yake bangan. Sam kun nage Passover lamb. Tingin ko niya takam sam kun mangan nakatore makin pen umne cash ngan kat ngasa siya kun mangan. Kung taga fact mo prefigure foreshadow kain mangan taga tanapat taga fonnar one person Jesus Christ ngan Jesus Christ. Malap. Malap kaya fakya na maasena. Naman mo sal na kaya to si pangan. Mungkin urek magan fancy language pag jenga tamasi mayoko pa katin mole. Element siya. Katin mole. Mole. At sige katin dana Pharisees ngema sa pastla flectories nge matondrolos. Kaya nuk paulalo siya. Nuk. Nuk la nuk yok Lukamemang masi makatin na kanaske pa mole la si bakataske. Uno malap. Kayeni asuk pola singe. Omle teacher siya from kanya ke manteangan Let's when a teacher loam, it's a personal level down to il magana pa kan or luti siya refill ma ke pipeline nga. Nang achi pa som li kaya lutut ko mga fakalututan na kom rala comment siya. Mo teacher la ka pa mo nga fat na pa nga likiyac to. Oy mana pa ni siya patikin lash kaya. Umne mana Safla siya pa nga.
ngate undermine ilutu to da faktin la to. mola siya pa yokshipea Kulo kadin man da. mole maso nga Academic knowledge nga no, relationship in mo le singa pa yokshipay meta. Tebe programs mga may taurela Te pe program paano po le fakte version. siya korin lowos, fossi na galua. Jesus crucified. But Yeah. ito na pa may kalme yan Jesus crucified nayala na kashikat lumalap ki pipi want harder na tamdal siya nakilin kong beki ito kaluman nga mo kumakilin may singa Nesran name if I assume damdalen Galen, okay. lumalap kita Tigin, kaluman ale yok support fin kom marama mas kenge dahil ko man the support ko bakit tuti Ewan ka beki no, mantiya ale na kumli matayin niya pa na hindi na waste lang kasi was, kain mangan ashroll laldal Broy cake, kain mangan. Takala talikan angen ashroll wangan siye me orek mashikirin gat kung finetula getrona Ochi mahujak the resume for galaxy was sila katin si ubeke aw nga fact ni sintan kia ka wisia si penabalomong woman Christine si men dali singalon kos nadas grand nadas siyan benatik nadas alu si balomong liang klik lomong falso nan magmem kuyan intula si skek ni nga kail that speak volume finwangan mo dito kalmen masingan Ano yung parang sa kailap Tigin. Fin kumle basi kumasa it's a lonely ekni feeling pannasingan samsam kungan ngapala mahal samsam kungan ka masima ara nga long si secondary school para nga faka ritex kuminte anin pet manan ka sa skuluk ritex kya kung nagikasan ka titalyal Billy Graham nga shek na sound mind kumne fingat kalensap oh my God papalang la wikat do the ends of the world kat fin kalensap sitel kung pa kung fakke siya ko ang singal siyangan tolngan aw pa kung makalimingan kate alam na kayok na baya kat tuklay for the cut na ba siya na pakanak love kiyesha tubo dahil listos Thompson. Lumalap duope aglen kombe neymel langlas pensil babayu suki malin kalan kayawa Happy birthday Benjum, email to. uy ko what talagal happy birthday Belated to, forget. Mama belated to. lumalap Happy ki birthday. kumakalim yan silipan damdahil sindi netlik lumalap ki faklamingi mabayroad pa faxing nara utang si Biaklin kom damdahil si Prina Carson ang belas na kalan oral tigin Stephen Kosrae Stephen. Saan man piyang kikasaslalan kumdi marasong si bakatas Kumasum na lang tawon siya ka. And nagbabagan mungkoy makulang. Dan kaya na Papa Steven Moss. Ngayon sumnil lang siya bagan. Talan pamtaw ya. Papa si Papa Steven el tukya kan lencingan special na pa ya. Na kwatsong man suwesti pa Safla tal tukya Papa siya. Ta Papa siya ngaptikan mal kan na. Papa Steven na nga wish. Manisya na. Papa siya ni kangimit Kosrae Papa Miyoshi. Efin pea. Pangan. Kamda lon na tuk Papa siya Agad dal chuder let lo. Akila fakulo malap. Kulo arta romantikin Stephen. Pa Stephen el aleta yakke Papa si belangan. Damdal penitak my neighbor my family gulo malap katagaan lang las din me ko pe. Nagat aglen kom tamul bat ke me samram belas kim dawa kiya.
Finne na Dallas, tamdel melin Bruce, saya betigin Bruce, kulo malap peki ashlo usan tuwa na siwos. Na tamdel Luciana Albert kulo malap ki kashalom bemako. Interactive na. This is what it's all about. This is what Alam mo, kilo malap na shot diyan. them daw siya. Shot them daw siya. Atigin polin, lanay, kulo malap. Finne defon fung, daga. Pasyeng papena. Kilo malap. Langlas na ngayon, akay ko, likiyac finansingan kasi pa. In mata, karangan ministry lang ngayon, wala taptabuon sila basta class 10. Basta, siya nga kifaka, basta for sila. Basta Epnor. Basta Epnor, Kapay Epnor. Na, pero si Thompson, klamalap, tuwope. Bede na le interactive lang na kawa. Gulo malap kaya aslo man pa. Langlas na sila Thompson. Thompson shoe. Wangan. Nagat, ram aglanal pairings, damlal Ringston na yun May bigat na yun na kayo. Gulo Ringston. Boy cash. Akay ko. Boy cash. Kaya pa, machima, Tamtal si Western to go. Pena. Hala. Daw malap ki tagalusan na nga nilash matkatman ganla. Ano si vaccine blamalap. Na vaccine kum kita mugena ke Jesus crucified bang blamalap. In kain me. It's not us live no more. It's Jesus in us. Pangan masingan. Siya the purpose of life pangan tigin Ngatin along person. Saklok. What? Ngan si me onso konge metikat kaliyo. Faklo ben sin dalik kul fashi kashnge ke rela wulalos ke mother Stephen and you know. Makadata ka hindi sila nga.
Well, global up the scene. Talik force, baba force, ikashma. Atikan tuwing kaksakin tlik force kulacnsap. Alle kaksakin na pa. Malap na sinne baba tamal. Wow. Alle. Baragat nda vak mo de kaptate dan Jesus apsago. Wange raise up a child in the way of the Lord. Malap. Kagata kali ngay Mr. Liban. Kaya pa si kemalutut ke week singe magat mutawaek na. Rek magun kata ko akketeyac ay si devotional reading magat magunakon ngay. Commitment singe translate into action. Ano kung di kulacnsap ke pamit kita ko kashikat ngay. Commitment translate into action. Action into character, Action singe pata ka inge orala oye makatash ke ngay. In carry ni magat faka na ke oye lasha. Na pa na ngaro ke kum to ka fakla. Len si magat isus le ang. En ko nak spela fin felsinge. Ama gat ndawa kinakila na klame panglan gat na siya. Kulo ke obedience lo man. Mr. Liban. Kumain nalle Safla tari sermon silong kumain on fat na mit na sermon. Ma. Oy, kulang singkat lalle kalim na pa ye. Kaksakin God. Kumare mag na kaksakin kumare na tag team so kumain ng from kinya. Langin mo. Inspiring God, Mama. Launching God came. Pa-discernment siya. Baragat na taka na yola. Elja kulukta na. Tegan katangkat tegat fin. Press on gigastan God. Fast na mit. Kung na forgiving commit life na sin Elsia sourceland ma suwas. Skenan kaip siya ngayon. Kadang crush yan ang mangol. Futung ya. Len ten na juda yorak. Mangan. Kung kolak pebal siya ngayon, matawak na rar. Kaya siyempre mong makaya na Paing na nagawat. Kada na kayo na edify sisin siya. Kat na bangas pela siya. Akay sisin siya kat kayo kain. Connect na ba yung kapo? Kain ko na nasalay kang siyumta kalimye. Pero nagawang. Kat te kain me. Main. Siya tanin lang siya kadimta kay ipsingan kumitatigin. Alala na ki panafax siya. Kumataya tako. Kumataya tako. Ma-4-4 na raraw ni. Raraw nila siya bangan. Tifari. Ate kan kitangyak le. Kaya taka na taka na yun gat baba bangan. Nara Mr. Liban ngan kain wimet wiyas nge. In kaksakin gat game. Ke mouthpiece. Kaksakin gat. Ate na kaksakan na lipan. Nga kaksakin gat. Kel Mr. Liban. Ke mwet kulacnsap po si Aru. Hindi ka. Efino lang silang gat. Kat me. Mo nagalendo ka. Katta ka isme nasasya. Having said that. Kung guess na kay Proye. Kung may kali kay Proye. Sigadi fakat fast na met. Kay kasalan gat. Klamala. Klamala. Kat kulo kaksakin gat ke. Message na wowo. Wana tigin lakal me na mind taga si bakay kat kay siya. God is esam manol Christ, esam shal mas mi siya kakakle fin siyak sina ka din. Alle iskatyang narol. Natasano folklala. Folk singa pa focus lar. Nakadin ako lang na kaya. Pa nakakalimyak faring na. Play na kayo wang. Kayo for laula kisus na kayong online God. Born again, regenerated. Wana chishe la kalimika son sakta tolo. Was tolo na rin mekos. With that being said, kat kulo malap, kat lapnas kuya broy, kat kali actually ko. Kat broy ke belching. Kat Srui kaksakin ko mga flatten na. Kepel sisom la kumeshi na shish kas mo inakay kat na kayo. Lift up one another, edify one another, get Jesus,
in the person of Jesus Christ. Pawana taga kalamia kya force si masak kya son singalagos for son kos. We force na kayo mataga kay we sham from na kayo mataga kay siya ke belching. God flatten na kung God relationship siya. Kung ke mat na kayo wine for na ro. Or kung makia tayong kenik sa kumain na kan fast na room ke. Why na son singal ako for son kos at kalamia. Srui kaksakin kong kaya si pataka takan la ka small lom kading kalam kela akwak lumawan matafong la kaya kung precise akong faithful in mana kayo namnas kasi ka to katlatin ak for sashin siya kading kalam kela desire lom wala na lom akwak kita ka genesis na ka reflection na pangan map si may na kading connect na kaya oya lom plan lom means of salvation by na kan kapas na kaya. Kadin na kan dito kasi fenaro or ma. Katisar large kadin soka will long through your son Jesus Christ. When pangan machima kusi mo ulo. Wana po de la kalamel tolla mana kayo. One in my keshamon siya Jesus Christ him crucified. When panangay when mo si may mo la met na kayo fin fellowship. Nara fashion la sharshing pong komita tari may likiyac. Akketeyac kay siya kalalal fin last tagadin siya ma sharshing kasawin pel na kayo. Sipe usiyain alla narrow down kadin neta purpose of life. Sipe ara kati shusta na fin fellowship. Kati shukta na katin worship ko. Katin ara lang shalom. Akketeyac nitiyak na keto ko sa lan kat singe wana chije la kalamin la ken na kati silpe isusta ke ngan ka. Rakat kay fa malla kadim ta ke Jerusalem la ram tawa ke Kosrae mitlas Kosrae in kalam ke la religion or relationship she in the person of Jesus Christ. Paing na kati nakfalatje put our faith in every day. Kadin taga Shabbat rest. When ako makiya pel na kayo, pel to lunye siya, talik na din ka, nga yalong ol siya na, taga ni Jerusalem, in worship ko. Inge na kalan, when ako makalmishin matan sa Maria siya. Tesid pa final sa kumuhin ko, temple. O temple siya mataga hakwaki, kalan kalagalal Paul, pakat ka temple siya worship manaka wa proy manaka wa fin shak lalal fin lash reference ngel taka in siashme pang ito ko silent kat sima taka kalam keluk long lu alla shalayak la one man gat paina nilyak na ingat kai shi ra fashion class kai shi kat flat na mas pain kat na ke mapayelo equip in one na mapoli lakang miga room sa talikos, muling nga na pamola. Paingkat ka din siya, El siya sitting at the right hand of God Father, Jesus Christ mitlangulas, ila faloko. Falok siya nga, kung magana pa in control of. Naro kaya kadis bread, kadis cup siya nga, nakyas makinyagad kaya, pakotan yok long fin siyak siya. Ewan nakyas mo lumakalami, kadin proclaim, nekan akong falok. Pakotin lang si kaulong tamay tayo taga na kaya kat kaya fa malap si mo katflat na next 40 years in asya po kading kanaus lang fok na kayo ang kuluk na kayo when na chisel daga akalim pa kaya Old Testament yo chronicle it ko for singalakos kading phone na room fakak mana kayo ang siya kumitatari. It's all about faith in Jesus Christ. Pang relationship siya. Tiyak lang fashion. Tiyak lang government. Tiyak lang fel. Akwak siya mataga kalam fin section ka wan na to. Yataw siya nosom la. Pahin fasalik. Katinus fakat. Na matake flok na room in corporate
worship when I got kepelching. Or a week got flat in a large, a kay got kai shit, got true malap, kaksakin gom a broik a monakewa. Kanin chichi shamatang wash, got broy. Amen.